Menu andalan dari Agam Raya ini apa nih? Menu yang andalan itu rendang udah pasti, karena ciri khasnya masakan Padang. Terus nasi tunjang. Spend a day looking blank. Spend a day looking blank. Out the window, all looks great in my tank. I'm stuck in limbo, nothing works in my head. I'm moving so slow, shadows lurk all around. In my sorrow, can't focus, I'm distracted, and I don't know what to do. Each time I try to get past it, in the end I think of you. Nothing's fine here without you. Sun won't shine till you come through. Till you come back, I'm missing you. Can't help myself, I'm missing you. I can't stand this life alone. Don't make sense now that you're gone. Till you come back, I'm missing you. Can't help myself, I'm missing you. It's so hard to breathe when you're not here with me. I'm tough, still a little bit hard to be. Oke guys, kita sedang berada di rumah makan Agam Raya. Oke, kita masuk. Guys, kita sekarang sudah di dalam rumah makan Agam Raya yang berada di depan seberang Pas International Plaza atau IP di Jalan Jenderal Sudirman. Sekarang kita coba tanya-tanya sang pemilik. Uni, Agam Raya itu berdiri tahun berapa Uni? Tahun 2009, tepatnya tanggal 3 bulan 3. Oh, jadi sudah lama Uni ya, dari tahun 2009, ini 2001 dan selamanya kan? Selamanya, amin. Nah, menu andalan dari Agam Raya ini apa Uni? Yang andalan itu rendang udah pasti, karena ciri khasnya masakan Padang. Terus nasi tunjang. Nah ini Agam Raya ini Uni udah punya berapa cabang dan di mana aja Uni? Kalau mau makan cabang yang utamanya itu di sini Jalan Jenderal Sudirman nomor 50. Tapi kalau cabang itu mungkin yang ruko nggak ada lagi, dan itu kita berjualan di mobil box, di pasar 16 1, di lorong pasar 1. Selain itu ada lagi Uni di cabang lain di wilayah misalkan di Jakabaring atau di Bombaru atau di Pusri? Sampai sekarang saya belum, mungkin rencana ke depannya. Nah di situ Uni apa namanya itu Agam Raya ini bisa apa namanya itu memenuhi permintaan, misalkan ada orang memesan nasi box atau untuk apa namanya itu lauknya aja, itu bisa nggak Uni? Oh, bisa. Kalau kita siap, kalau untuk nasi box kita bisa siap. Yang penting pesanannya itu jangan dadakan. Aja. Kurangnya kita pesannya, misalnya pagi, sore kita bisa ini. Tapi lebih kalau yang agak hari Jumat ini, kalau Jumat berkah itu bisa. Jadi gitu guys. Dadakan. Nah jadi gitu, kalau misalkan mau order di Agam Raya nasi bungkus atau mau order untuk acara, itu bisa dihubungi ke nomor di bawah ini. Itu nomor kontak pemilik langsung Agam Raya, Uni As Mutiara. Terima kasih. I'm missing you. Can't help myself, I'm missing you. I can't stand this life alone. Don't make sense now that you're gone. Till you come back, I'm missing you. Can't help
just take up all the space in my mind. Hey, I try to shake you up all of the time. Nothing's fine here without you. Sun won't shine till you come through. Till you come back, I'm missing you. Can't help myself, I'm missing you. I can't stand this life alone. Don't make sense now that you're gone. Till you come back,